خب درود احترامات با کل هموطنای عزیزم. امیدوارم که یکی شما خوب صحت سلامت و سربلند هم باشین. راستی افیر کردنی بدم، اما متاسفانه اینترنت بسیار کمی بد بود. ایستادم که تمام شوه اینترنتی نو بگیرم برای درمون بین نوار بگیم که چیز اینترنت خلاص نشوه. دوستای عزیزم، هموطنای گرامی، بگیم چه خیلی که جنگ رحمانوف با این ملت و قتل کشتار رحمانوف این ملت این سرزمینه بگیم به نابودی برده ایستاده است و هر انسانی که گپ میزنه او را بگیم که قتل کشتار یا تروریست، هر انسانی که ناراضی است از کرده های رحمانوف، از چیزهای رحمانوف، و انسان تروریست، اکستریمیست و بگیم دیگر چیزهاست. همچنان بگیم که یک دو روز پیش نوار کرده بودم، واقعا کمی از کل هموطن من بخشش میپرسم که بعد از بازم کشتار یک بگیم که این البته کشتار هست، این کشته شدگی هست، این با اجل خودش مردگی نیست. یکی همون زویرف رئیس حزب سوسیال دموکرات بود. کمی عصبی شدم، بگیم که یک دو گپای قبیح در افیر گفتم. انا یک چند دوست در شخصی نوشتن که برادر و یا اکا یا دودر ما شما را با همراهی عائله بگیم که در رسیت تماشا میکنیم، یعنی مادرم و بگیم که خانوادگی و زن و ما شما را میبینیم گفتن نوشت. در حال ما افیر محکم کردم و پیش و پیش بگیم که از گپای گفتگیم، از قبیل یگون سخنی گفتگیم از همه هموطنای عزیز، خصوصا از مادر و از زنها من بخشش میپرسم که بعضا حالت همه خیلی شیده میمونه. دیگر انسان بگیم که از زمان از حالت بیرون میشوه. برای آنکه امام علی رحمان بیرحمانه داره، امروز این ملت میکشه و اگر هر چیزی که امام علی خواه، اگر تو ناراضی باشی، تو دشمن ملت هستی، تو خائن ملت هستی، تو تروریست هستی، تو اکستریمیست هستی. امام علی رحمان داره نام ملت، وطن و این چیزها را برای خود یک سپر کردگی هست و امام علی رحمان نمیگه که این انسان مرا گفته ایستاده است، یعنی در اینجا ملت دخل نداره و سخنی که ما میگیم زیدی امام علی رحمان، در این سخنهای ما اصلا نه ملت دخل داره نه وطن دخل داره. خصوصا ما کرده های امام علی رحمان، تصمیم های امام علی رحمان در این سرزمین، در بالای سر این ملت که در اونجا نه وابسته یک تاجیک است، بلکه قلق، لقای، قطغن، بگیم عرب، لولی و دیگر و غیر ملت هایی که ما داریم در تاجیکستان، بالای سر همه همینا همین تصمیم ها را بگیم که داره میگیره. و این تصمیم های امام علی رحمان اول و آخر هم نیست و عاقبت تصمیم امام علی رحمان یعنی که همین دین از بین بردن و بگیم کلن تاجیکستان بگیم که همین دین اسلام از تاجیکستان بیرون کردن است، یعنی که نباید این دین در تاجیکستان باشه. البته آهسته آهسته بگیم که امام علی رحمان داره در این سمت حرکت میکنه و باز هم در اینجا بگیم یعنی گویا که با غمخوری ملت این کارا میکنه. خصوصا آخران چیزی که من کردن اید، باز هم ابرایر میگن که ما برای بخطری کودک ها میکنیم تا که کودک ها را ماشین نزنه در راه رو، کودک ها میگردن و غیره چیزها. خلاص دوستای عزیزم، در اصل بگیریم چندین پرازنیک هایی که یعنی که ما جشن میگیریم، چندین جشن هایی که ما داریم،
این اصلا ربط به یگان دین نداره، نه مسیحیت، نه اسلام، نه یهودیت، نه بگیم بودیزم. به یگان دین این چیز ربط نداره. این تنها یک چیزی عنعنوی تمدنی خلقی است. فقط کمتر مثل همون امام علی رحمانی که مثال چیزهای دولتی را با زادروز اویله خود و خود توغری کردگی هست که همون روزو بگیم روزی کنستیتوچیا، روزی سرقانون و غیره ها جشن گرفته شوه گفته. این چیزها بعد از اومدن اسلام کمتر همون جایگذاری شد. شاید در یگان جشن دیگر بود عنعنه ایدگردک ایده گرفتن تنها گذاشتن امیره بعدی رمضان، برای که مردم بازم کودک ها را بگیم ذوقمند کنه و شوقمند کنه که یک ماه رمضان میگیری، بعد یک ماه 3 روز میره ایدگردک میکنی خانه مردم، دسترخوان سیره پری. این چیزایی هست که بگیم یه عنعنه ملی بگیم خیلی همون تاجیکی ما هست، از اون جمله بگیم نوروز، از اون جمله دیگر صده و غیره جشن هایی که داره. ما کلی جشن ها را واقعا اعتراف میکنم که همین چیزها را ما داریم. یعنی تاریخ ما، اثبات تاریخ سرزمین ما، اثبات تاریخ تاجیک ما از همین جشن عید عنعنه هایی که ما داریم از این گرفته می شود. یعنی از همین ما اثبات کرده میتونیم در جهانیان که نوروز، یعنی که تاریخ تاجیکا چند هست بگم، ما بگیم اگر 3000 و 4000 بگیم، اثبات همین کلمه ما این نوروز است که 3-4 هزار سال می شود. یعنی که این جشن ما است. یعنی کلمه نو روز، روزی نو، یعنی بیدارشوی طبیعت، یعنی تغییریابی بگیم که طبیعت نو پیدا شوی، روز شدن برگ ها، گل ها و غیره ها. این چیزایی که یعنی نامی تاجیکی داره، نوروز، روزی نو، و بگیم که این عنعنه ملی ما و تاریخ ما و این اثبات تاریخ قدیمه بگیم که خلق تاجیک ما، یعنی خصوصا سرزمین ما هست. این چیزایی است که اثباتی همون عنعنه ما هست، همون تاریخ ما. با این عنعنه ها ما اثبات میکنیم تاریخ ما. برای همون این چیزایی نیست که من ضدیتی در این چیزها داشته باشم که ما این جشن ها را داره. خصوصا بگیم که همین ایدگردک. درباره سطر گویم، اگر سطر این یک نام است، یعنی نامش اگر با تاجیکی ما اگر بگیریم اصل یعنی پنهان، پوشیدن. این با همون کلمه شاید عربی باشه یا دیگر کلمه هایی که باشه، اینا نام کردن سطر. یعنی ببینین یک انسان شورتی پوشه، عادی ترین چیز میگن با چند پوچو تا سطر که، یعنی که در اصل بگیریم اگر محکم که، یعنی محکم که گفتگی گپ است. سطر این یگان مثل همونه که امروز ما نالاگ میگیم، نالاگ همین خیلی است. اما با همون اصل اگر بگردیم با کلمه عربی، این یک جزئیه است. وزی اگر این را نامش ما جزئیه کنیم، در مردم اسلامیش بیدار میشه و اوه این اسلامی کردی. نه، این نام های هست که در ما بود و بگیم که ایواز شد، تغییر یافت، یا که خودی همین سطر هم بگیم مثال پیشتر بگیم پنهان کردن بود اینا، و حاضر بگیم که چکار کرد سطر که میگن خیلی سطر. این بعضی چیزای هست که این چیزای یک عادی هست، تنها اینا میتونن کلام کردن نشان بتن، یا که نمیدونم یک رحمانوف میگم که رحمانوف خداوند برای رحمانوف همه دنیا را ناز نعمت شده است بیرون از عقل. اگر کمی دیگر برای همین هم میگن که یک هم دنیا گفتگیش همی است. با کسی عقل میتوه دنیا نه، با کسی دنیا میتوه عقل نه. بعد انسانی که دنیا داره و عقل نه، بعد با کلی چیزها بگیم که همون زمانی اگر فرعون هم نگاه کنیم، زمانی لنین هم نگاه کنیم، استالین هم نگاه کنیم، زمانی شاهی خودی همین تاجیکستان هم نگاه کنیم، همون بدگی امارات بخارا و غیره،
ҳамин инсонҳо умуман ба як чиз ҷангидагӣ ҳастанд. доимо барое ки мардум ака сиёсат баранд, як чиза барои мардум душман кардагӣ ҳастанд, як чиза намедонам ғайриқонунӣ кардагӣ ҳастанд. хулас ин чизе аст ки оддитарин чизе аст ки Раҳмонов имрӯз бо ӯ чиз мебироя меҷангад. мо пештарам пешниҳод кардем ки барои Раҳмонов мисол барои ҳукумат ҳоҷат нест ки ба чизе яроқ қатъи биҷангӣ, мешавад ки ба чизи ақлонӣ биҷангӣ, мешавад ки агар ҷангиданӣ бошӣ, мешавад ки ба чизе гуфти ҳамун гапо ки як фикрӣ биҷангӣ. мегӯянд ки моли Туркия аввал моли араб буд, имрӯз моли Туркияро часпидан. аввал гуфтанд ки ин сатр арабӣ аст, баъд гуфтанд ки моли Туркияро меорем дар Тоҷикистон, яъне ки боз мебироянд, мегӯянд ки мо бо туркҳо бисёре ҳамкории зичи ҷиддӣ дорем. мо як миллион бор мегӯем ки таблиғ вазифаи ҳукумат, таблиғ ва мегӯем ки ҳамун либос, агар ки ман мисол гирем мехоҳам дар Тоҷикистони мо либосҳои миллӣ бошад, пас сар мекунам аз ҳукумат ва аз тамоми боломақоме ки дар чашм менамудагии инсонҳо бояд ино чӣ кор кунанд, як танзими либоси худа дошта бошанд. мардуми оддӣ ино танҳо тақлид мекунанд. бибинед як артист як прическа кунад, прическа модда мешавад, як артист як либос пӯша, ҳамун либос модда мешавад. яъне ки халқи оддӣ аз ҳамон бигем ки аз боло мегиранд чизе. ҳамин як кинои туркӣ тавонист ки тамоми мардуми Тоҷикистони моро яъне ки ҳамон либоси туркӣ пӯшонад. барои чӣ? барое ки филм қатъира овардан дар Тоҷикистон, дар мағзи сари мардум бо кадом тариқеро ворид карданд, бо тариқи филм. мехеласт ман шахсан медонам ҳазорҳо инсона дар зиндагиш умуман намедонам мусалмонӣ чист, хусусан духтаро, даҳҳо ҳамсояма мисол меёрам, мисол ҳамсоямона аз он ҷумла хонаи худмонам агар ман мисол биёрам ё хеш табори худма мисол бизанам бигирам биёрам, ягон тайво мисол на намоз мехонанд, на дигар чиз, не ки ҳамун стиле ки ҳамун сатре ки актрисаҳои туркӣ бигем ки мепӯшанд, ҳамуно ана ино мегиранд, ҳамуд мепӯшанд. ин танҳо як дизайн аст ва барои ӯ духтар маъқул аст ин дизайн, яъне ҳамун либос хича. ман риш мемонам, ман дар зиндагим ягон грамм инсони мисол гирем динӣ нестам. ман дина дар телевизор дидагиям, мисол мегирем, не ки ман риш мемонам, яъне ин нишонаи динӣ нест. риш ё намедонам ё мӯи сармондан ё дароз кардан, ҳамун инсон маълум аст ки кадом динӣ аст ва кадом дунявӣ аст. аммо хестаз Раҳмонов бо ин чиз ҷанги ҷанҷол кардан, мо пешниҳод мекардем ки дар телевизор Раҳмонов мисол хита камтар нишон бите ва бештар таблиғи либосҳо кар. чаро воқеан картаи чакан бигем бисёр як зебанда ва арзандатарин либос аст. аммо мо ӯро наметонем, киртаи чакани дастдӯз аст, ӯ бисёр вазмин мешавад барое ки матоъ зиёд мерава ва ба дар матои ғавз духта мешавад, ӯро дар тинак дар чизо духта намешавад, яъне шолкови матоъ дар духта мешавад. хоб яъне ин чизе аст ки барои мардум, барои духтаро рӯзмарра пӯшида гаштан туғрӣ намегирад, барои қад мешавад, каҷ мешавад. аммо агар мо заводи ҳамин материалбарориро биёрему, мисли ҳамун гулҳои чакан дар материале бигем ҳамун рӯзмаррада агар мо печат кунонем ҳамун гулҳора, мисол дигар гулҳои садбарги дигар чизо аст ку, мо ҳамун мисли чакан материала печат кунем ва ҳамун киртае ки медӯзанд нақшҳои чаканӣ дошта бошад ва миллион чизҳое ҳаст. шарт нест атлас мегем мо бояд атлас пӯшем, аммо ранги атласа мо метонем дар матоъҳои оддии сабуки мисол рӯзмарра мепӯшидагии инсонҳода завод биёрем, бисозем ва бигем ки бизана ҳамун нақши атласа бизана дар танаи матоъи оддӣ, на ӯ шарт нест атлас бошад.
мисол просто нақши атлас дар танаш боша ки пӯшӣ ранги атлас бинамояд, аммо ӯ шарт нест ки атлас бошад, матои сабук бошад, мисоли нахе рӯзмарра пӯшидани мато бошад, просто сураташ ҳамон дизайнаш ранги атлас бошад. пас Раҳмонов марҳамат ки барои мардум пешниҳод ки оли ман дидам яке аз ҳамон намояндаҳо занҳоро мегӯяд ки бирен дар ателеяҳо закас битен пӯшен. ин мардум дар Туркияро закас додагӣ неста, яъне ҳамин дизайн духта ва фурӯхта мешавад. Ино мераванд аз бозор тайёр мегиранд мепӯшанд. пас барои мардум пешниҳод кунед, шумо кани моли шумо ҳар рӯз ку қайчӣ заден, ҳар рӯз ку кушоден, ҳар рӯз ателе кушоден. Раҳмонов 10 соли охир ателе кушодагӣ аст. наворошона пайдо кунед. Раҳмонов да 1 сол чандта дузандахона кушодагӣ аст. то имрӯз мо дорем дар бозор намебинем ягон либоси магазини тоҷикӣ дошта боша, либосҳои тоҷикӣ. чаро либосҳои мо дар хориҷ нест? Чаро либоси хориҷ дар мо аст? дар инҷа минус дар сари ки аст? минус дар сари ҳукуматдор. мон як замоне хонаи як рафиқ рафта будам. аки як рафиқ не хеле дӯсти наздикам набуд. хеле як салом алек буд, намедонам кадом кори қатӣ рафтем дар хонаш. хоҳараш буд апаш буд, бурук пӯшидагӣ буд. бурук пӯшид. яка мо як се нафар рафта будем, намедонам чӣ чизе номусуш кард, чизе гуфт ки апаш дагаш гуфт бикаш бурука, гуфт киртаи тоҷикӣ пӯшӣ намешавад. ҳам хел бигем як гуфта монд. ва апашам дигар хоб нагуфту пеши мо даки мисол хай додар шай, хай ҷураи мо аста, хай салом алек нороҳат нашава, майли нагуфт, хаб накард, нарафти гашт гуфт ки бира бихар биги биё пӯшум. хоб бира бихар биги биё пӯшум гуфт. и хаб кард, монд, изо кашид. мо ку дар оиламон шахсан ман кор надорам дар либоспӯшишон, ҳатто ки ман оилаи худ ман кор надорам, барои ӯ ихтиёр мекунад, ӯ да маъқул аст пӯша. муҳим ҳамин аст ки лич набоша, дигар инсонҳоро дразнид накуна. ва ҳамон инсон агар обрӯи мара бихоҳад, яъне ки ҳамон кӯшиш мекунад ки маҳкамтар пӯша бигем. ман дар хоҳари худам, апаи худам дар либоспӯшиш кор надорам, дар очаи худам кор надорам ва ӯ ҳам кор надоранд мо чӣ мепӯшем. ман дар оилаам кор надорам, занам да ки чӣ пӯш чӣ напӯш. худаш мерава бозор чизе ихтиёр куна, магазин мерава мехара мепӯша. ин мушкилӣ нест. либоси инсон барои инсон аст. таблиғ дар кор аст. таблиғ намешава. Раҳмонов ҳамаи ин чизо қатӣ мо бихезем бо нуки яроқ ё бо зӯроварӣ, бо ҷангу ҷанҷол, бо куштору бо зиндону бо ҷарима бигем ки пеши райра бигирем ки ту туркӣ напӯш, ту арабӣ напӯш, ту фалонӣ напӯш. пас марҳамат пешниҳод ки чӣ пӯша ин мардум. на мардума маҷбур кунӣ ки мардум ту бира будӯз бипӯш. дилхоҳи мара ту бира будӯз. тура дилхоҳ аст, пас анамо дилхоҳта будӯз дар бозор бидрор. ателеҳот кор куна дар бозор бидроя. марҳамат ка аст, таможни маҳкам ка. наёя ҳамин чизо. чӣ харидор агребонша мегирӣ? ман харидор ҳастам. ман рафтам аз бозор харидам. пас биен нарка бизнесҳоро, магазини наркотик мекушоем дар Тоҷикистон, магазини наша мекушоем дар Тоҷикистон, ҳамаи магазина мекушоем, харидора меқапем, фурӯшандара не. меқапем харидора, ту наркоманӣ, ту чӣ ба наркотик харидӣ, ту чӣ ба наша харидӣ, ту чӣ ба ира харидӣ. мисли ҳамоне ки арақ озод аст фурӯхтанаш, нӯшиданаш запрет. ин чӣ давлатдорӣ аст? ӯра нӯшидӣ мебара 15 сутка маҳкамат мекунад. барое ки ӯра нӯшид 15 сутка маҳкам накунӣ, пас мефурӯхтагиша маҳкам ку ки ҳамон одам да нашавад, наёва хӯрданда. фурӯхтанаш озод аст, нӯшиданаш ҷиноят. либоса фурӯхтанаш озод аст, пӯшиданаш ҷиноят. пас биё магазинҳои наркотику наша мекушоем, фурӯхтанаш озод, кашиданаш ҷиноят. ин чӣ давлатдорӣ аст Эмомалӣ Раҳмон? ин чӣ ҳукуматдорӣ аст худаш?
تا اصلا میدونی دولت حکومت وطنداری چی از خودش؟ چی قدر نروی خلق مثال میخیزی بازی میکنی؟ خیلی کنکریت نبگوی نمی دین اسلام در تاجیکستان من است. پال نیراز منش که کرده میتونی؟ میتونی همی کار کرده؟ یعنی تو بای ظلم سیتم میخوای باز بچه تا بالای سری ما بیاری؟ دوام بتا همی ظلم را همی سیتم را بالای سری مردم؟ وظیفه پرزیدنت جلب کردن مردم است، نه جنگ کردن با مردم. وظیفه حکومت جلب کردن مردم است، نه جنگ کردن. تبلیغات کردن است. وقتی تلویزیون را میمونی فان 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 ایش شما میمونی فان فان فان. کجا بروی مردم؟ چرا تبلیغ کردین شما؟ شما که خودتون تبلیغات ندارین. میمونی رحمانوف قایچکا دسته، میمونی رحمانوف اتلیه قایچکا دسته، میمونی رحمانوف مکتب قایچکا دسته، میمونی رحمانوف دم قایچکا دسته، میمونی رحمانوف توالت قایچکا دسته. چی بگیره مردم؟ از کجا تماشا کنه؟ چی تماشا کنه؟ از کجا بگیره تبلیغات؟ اول برای خودت رحمانوف باید سوال بتی که همین لباس ترکی چه خیلی در تاجیکستان در اومد. یک کینوی نجیب سردار بود وقتی که یمون را آوردن تاجیکستان دا که مثال گیریم زید دشمن ها پلیس می جنگه. یک پلیس خیس گفت که من پلیس هستم، میخوام مثل نجیب سردار یعنی دشمن ها را نابود کنم. از ترس تو نگرفتن کینو را در تاجیکستان کینوی تروریستی برآورده، در حالتی که در اونجا پلیس زید جنایتکارا می جنگه. پس از چی ترسیدین شما در اینجا؟ پس شما جنایتکارین که از او خیلی فیلم میترسه. کینوی ترکی را همشه در تاجیکستان کینوی تروریستی بنامه. پس جنگ کردن با دشمنی تروریستی بوده است. پس من کنی نمای فیلم را چی در کار از فیلم ها؟ بگین کلی همی بغرض این همی موگم بای ما دیگر همه تروریستی های، بغرض قدم قربان همه تروریستی های. تمام صدرالدین نجمیدین تروریستی، برای که در تاجیکستان یک ارتیسی ما یک سرود غروری خوندن نمیتونه که ناموس ملت غرور ملت بیدار کنه. گویا که ما تاجیکا دیگر شعری یک حسیاتی مردانه و غرور بدن یک شعر غروری نداشته باشیم. من یک صنعتکار خود صحبت کردم در این مسئله، گم نمیتونه میاره خوندم. ایرا میخونی از میره ترمه میشه. ما مجبوره بینمی گل آوردم نبدیم موندم سر دیوار اومدی نگاش نکردی داد وای ولی دو تا دیگه دختری دیگر برآمده است. اون دو دختر احوال شبابی سر ایس میزنن کوناوس میزنن درینگ درینگ میپرن. وقتی مردم ایرا تبلیغ کردیستی مردم کجا برون؟ مردم دیگه فرهنگ خود چه گم کرد. مردم گم کرد، نمیدونن فرهنگشون چی است. حاضره نسلی کی است نمیدونن او کرتای چکن چی است، لباس چی است. در تلویزیون چیزا نبینن. یک بار میمونی موگامبو میبونی درینگ درینگ پریدستان، میمونی نمیدونم سر پاوروت نوکی پاوروت نیشبی و کوتالی و چی را ببینن مردم؟ کدام فرهنگ از کدام دین از کدام فرهنگ از کدام مدنیت خود دوزی بگیم دولتداری داری؟ خصوصا خونگی ما نسل جوانی که ما داریم او نمیدونن اطلس چی است، چکن چی است، این چیزا را نمیدونن، برای که در تلویزیون دیدگی نیستن. چیکار کنن بعدی کودکا کلان شوند؟ بعد میبینن در تلویزیون لباس ترکی میپوشن لباس ترکی را، بعد میبینن لباس مالایزی میپوشن لباس مالایزی را. چیکار کنن بعد؟ وزارت فرهنگ در یک گوده میره مونده پیشتر و وزیر معارف بود. бегала приехала пришел
на своя машина пришел, приехал, намедонам. Он на тоджики медона, на уруси медона, на узбеки медона. او با کدام زبان خودش گفتن یک وزیر اینترویو دادن نمیتونه. یک وزیر اینترویو دادن نمیتونه. او وزیر معارف است. ما باید علم طلب کنیم از او. ما داشت 4 کلمه را از او فهمیده نمیتونیم که او چی میخواه بگه. حضور را گرفته برده در کمیته تلویزیون نمیدونم چی مونده ایش. او چی برنامه میکشه. او چی نقشه داره. چی از خودش فرهنگ، چی از مدنیت، همون میدونم یگون چیزا. یگون فرهنگ، مدنیت، یگون معلومات داره. همون گوسالایی که برده مونده ای در اونجا. او نمیدونه چی گپ است. برای مردم برنامه در کار است، برای مردم تبلیغات در کار است، برای مردم مدنیت تبلیغ کردن در کار است، برای مردم فرهنگ تبلیغ کردن در کار است. باید تلویزیون 24 ساعت کار کنه، باید تبلیغات باشه. 4 انسانی مدنی را زدی سر کردی ای تاجیکستان، باقی موندهش داخل زندان کردی. 4 تا گوساله و گوسفند گرفتی و وردی در برات وزیر کردی در گوناگون سوها. همون کار استالین نکردی سیت بالای سری ما. همون آتش بریژنوف بود کی بود؟ بعد اومد اونم انسان بود پرزیدنت چی در SSSR. در یک تبریکات سالینوی را خونده نمیتونیست. آدم اومد پرزیدنت شید. برای که استالین دینم خیلی انسان وگد نبود در گردش. آدمی بسواد همه را زندان کرد. کشت خوین گفت. انسانی که یک چیزی مدنی برای مردم میگفت او را تروریست گفت کشت. بعد آورده موندن و آخرون همون بریژنوف بود کی بود یک تبریکات سالینوی را موندگی در پیشش با حرفای گفت که هم گپای 150 سانتی متر نوشتگی یعنی 1 متر حرف قطعی همون را خونده شه. درگی توارشی یه ساعت یه حرف میخون یه جمله را اونم آدم پرزیدنت شید. از تاریخش نگاه که بیسواد بدو دیپلمای فالشیوی چیزای فالشیوی قطعی ساختن نگرده های فالشیوی علم گفتن نمیدونم فلان همه چی فالشیوی بود. امروز تو هم دوری نمیاره همش هم خیلی کردی همه بیسوادا رو آوردی فالشیوی داکومنتو قطعی نمیدونم یارو علم کرده آورده در وظیفه موندگی رنگ اونمو بریژنوف поздравляю یک ساعت میگفت یک سال نوید پذیرایی میکرد. او اینه ای درجه بگیم که بیسواد بود. اینه ای درجه او حتی خونده نمیتونیست. حیاتش گذشت تو پرزیدنت SSSR شد و خونده نمیتونیست. برای وگد نبود در گردی استالین. آدمی با عقل استالین نمیگفت نکنه ای کارا. استالین هم نمیرنگی تا دیل خاکرش میکرد. امروز تو هم داری نمی گرد اطرافت اصلا مثل همون بریژنوف واری آدمو را جمع کرده آورده صاف بیسواد صاف بیعقل بنام وزیر بنام نمیدونم وزیر فلانی وزیر امنیت وزیر اینجا وزیر اونجا باز با زبان انگلیسی و با زبان نمیدونم معلم تاریخ انگلیسی و نمیکجا و علم و دیسرتاسیش در فلان کشور نوشته است اینایی کرده است این قدر تعریف تفسیر کردن آوردن موندنش یه اینترویو داد مرده مای خنده را غریب شو کمپانی ایده بود خلاص هم تو ماشین آمد هم تو ماشین من کردم ماشین هم شاپر من نکرد ماشین شاپر که من نکرد ما گفتم ارگاش بای گفتم اینا بقب من ارگاش شاید ارگاش بای یعنی نمی ارگاش بای قاطی من سنت علی هم همونجا بود من سنت علی کامراچی بود من سنت علی خودش کامرا کدام را ماشین گرفت عقبش سر کردیم من کامراچی سنت علی شاید همجا شاید زنده سنت علی بخی ایجاد یا بار بگو همیاده ربطم عقبش قپیدیم گفتم من بگاجنیک شوی که من گفتم تو هوی که
багажник ан тайкна ду тамаламы карчай калан гавкиши и дидеми қасаб нест ин карчай гавкиширо чикар мекунай ду карчай калан дар дасташ дар багажник мондагӣ як тайга табарам мондагӣ буд табар калан табар буд ма гуфтум Суннаталӣ ҳамира гуфтум камераки камераки Суннаталӣ пага ма ина телевизор ба нишон метум ина ӯ инсон вазири амният аст чӣ кор кунем ёра аз куҷо мегирен и хели сценарийҳои бигем ки гудакира аз куҷо мегирен и хел ахмақира аз куҷо мегирен и вазирора барои ин ҳамин набудани барнома надоштани бигем давлатдорӣ надоштани барномаҳои фарҳангӣ надоштани барномаҳои маънавӣ барои мардум имрӯз мардуми бечора раҳгум задагӣ аст намедонанд чӣ кор кунанд мардума бояд як чизи маънавӣ додан дар кор аст телевизора вазифааш як чизи маънавӣ додан аст барои мардум енду худиш Эргашбай машина заводид кард айқапаш сур кард қариб мана Суннатулла камарачи ҳамҷа монда мерав ма гуфтум бест Эргашали бест Эргашали ҳам истад гуфт чӣ гапай командир ма гуфтум камарачирам қатид гир охи мана Суннатуллара рава Суннатулла хе Суннатулла ҷон равам тиам камера камера айқапаш ман ред гузарондам ҳар як пеш ҳамон чида камерачи мондам ҳам қасд кардаги бар намамада намо карча будааст ӯ бечора шояд як қассоб буд хе дар багажиш корча дора як намедонам як тавар дора корча тавар гирифта гаштан ҷиноят ё як сатил мехча гирифта гаштан ҷиноят и чӣ ҳукуматдорӣ аст ки дар Тоҷикистон ҳамаи чӣ ҷиноят бошад нос ҷиноят сигарет ҷиноят сатр ҷиноят намедонам корча гирифта гаштан ҷиноят и чӣ давлатдорӣ аст аз шумо чӣ ҳукуматдорӣ доред шумо медонед ки дар ҳукуматдорӣ чизои рӯзмарра оддӣ халқӣ ҷомеавӣ чизое ҳаст ки ин чизоро аслан дахолат намекунӣ иноро фақат контрол мекунӣ халос яке намешавад дигар мо гуфтем гапо Эргашбай қати Суннатулларо дар даст камера битему ҳар дигар раптам қапидаги адам хоношда бидура хонода корча астай значит хонои террористи ҳамаи хона ҳар хона бидурен се чортаи корча астай ина хонаи мода бирен хонаи модули корча астай корча барои пиёзрезакунӣ дорем корча барои гӯшрезакунӣ дорем корчо дорем бо барои алоҳида бо корчо барои хлеббирӣ корча дорем оли биренда чандта корча дорем тавар дорем дар хона барои устуғон боша шикастан тавари майдаи хеле бигем оли бирен хонаи мода ҳамаи ҳами ҷиҳозои ҳами террористӣ астай корча газ дорем бутулкаи газ дорем оҳанияи ӯ ҳам метавонад ки террористӣ бошад намедонам шумо то куҷо девона ҳастед девона бошем бирен дар як девонахона камтар хитона табобат кунен охе чӣ девонагитона дилхоҳи шуморо болои сари мардум бигем ки қонун кардестин ҳар чизе ки шумо хостестин ӯ бояд қонун боша болои сари мардумда ин қонун нест ин хоҳишҳои шумо болои сари мардум рафта истодааст дар инҷа мо қонун намебинем мо фақат хоҳишҳои шуморо мебинем берун аз хоҳиши шумо дигар чизе нест мефаҳме намира инду худуш ашна омадем ба забонҳои мардум ҷанг кардем омадем ба намедонам миллатӣ ҷанг кардем ай ҳамо аввалаш ту бояд паспорту да тоҷик бинависӣ ту бояд фалон кунӣ ту бояд инаи кунӣ ту бояд хита тоҷик нагӯй ту ҳаққи кор кардан надорӣ диде нашид сатр анаки иш арабӣ шид ай арабӣ гузаштен туркӣ боз яки баъди туркӣ ба малайзида ҳама ина мо сатра мегирем туркиро намепӯшем аз пага мо малайзӣ мепӯшем стили малайзӣ мепӯшем ё стили чеченӣ мепӯшем ку ишда чӣ мегӯй бо фақат агар ту мушкилӣ ба ҳамон чизи туркӣ дошта бошӣ намедонам шумо воқеан як касал ҳастед шумо ҳукуматдор нестед шумо касале шумо барнома надоред барои ояндасозӣ ё давлатсозӣ ягон барнома надоред нест ҳамон барномаи паданалат боша ки кор кунӣ
شما برنامه شما جنگ با عقیده یا با زبان یا با دین ملت است. خلاص تنها همی بهانه شدگی شما در که دین اسلام بیگانه پرستی، خرافات پرستی، بیگانه پرستی. و این مردم مسلمان است. مردم که برای که بیگانه پرست نباشه، خرافات پرست نباشه، پس در تلویزیون برنامه ها را مون که ببروین ملاها قطعی، همون ملاهای شما قطعی، ملاهای بگیم همون مسجدو ببروین بحث کنن درباره دین چقدر بگیم همی حقیقت داره یا حقیقت نداره. این جای جنگ جنجال نیست، پروست بحث، فکت، اسناد، دلیل قطعی ببروره. این مردم خودش گوش کنه میبینه که همه اسناد داره یا نداره، قبول میکنه یا نمیکنه. این چی احمقگری است؟ خیلی همو بگیم مردم همو مسلمان همی احمقگری همی امام علی داشت همی را میکرد. میگه خدای نکنه یک آدم میگفت که نه کار خطا است، من قبول ندارم، او کافر بود، او خونش رفتن حرام بود، اگر که امکان میشید کشتنش جایز بود، او را بکشی. باید برای او که ترا خطا گفت او را کشتن قطعی، ترا خداوند در جنت اوج سر از قصر بیشت میته که تو را کشتی. برای چی؟ برای که او دین اسلام قبول نکرد. یعنی امروز امام علی رحمون خودت همه کپی همو را کردیستی، کدام ترا قبول نکنه او را کشتیستی، او را تروریست گفتیستی، برای که این возможность داری. من نمیدونم که تو کجای کاری تو دوام میده. ولی با یک دو تا دیگه شم دیدم در کلاشون پیچوندگی، در دستش یک پیستولت پنیوماتیک قپیدگی. مو سه کس ششتگی کدامی میره و ما شما را در کجا در فلان جا میقپیم میکشیم، یا تا میکشیم تو. یعنی کی است؟ این برنامه کی است؟ برنامه خودی حکومت است. برنامه خودی حکومت است. اگر مردمی عقیده را می داشتن ولی تری ویدیو یا تنی 1000 تا می برآمدی شب و روز دا، یا حداقل تو نکشت، تو نکش کسی را. و این کار مسئله کشتن نیست. تو ببرو میتینگ که پروستا ببرو ناراضگی که یا بر میدان برو طلب که. یعنی این اگروزهایی که میشوه بازم بدنام کردن دین است. ایم میگیرن خودشون میکنن، خودشون میبرونن، میگه اینا دیدن یورا، دیدن رادیکال را، دیدن تروریست را. خلاص یک لقمه خودشون و خودشون تیار کردیستن. بخی آزاد انسان وری تظاهرات که ببرو در میدان. خلاص شرط نیست کسی را بکشی. این ایده یک چند کسی دیگر است که دیگر رو گوسپن وری رفته ایستادن، یعنی که همون کار کردیستن. بخیر ما گپ زدیستم. ما در حالتی که ما اگر ریال نبگیریم بگیم ما پدرش بود نمیکنم، مثال بگیریم هم چیز رادیکالی را. ما عموما همین تمامی همین مردم توجیک همین اروپا برای هم قطعی سیویاز ندارم، برای که من قبول ندارم خیلی چیزا را. من قطعی اگه اونتش سیویاز ندارم، برای که اینو آدمی نماز نمیخوندگی، آدمی که بگیم قبول نمیکرد، من دخرین چیش قبول ندارم. مثال اتکری تا میگم من را بجا هم نمیکنم. خصوصا همین چیزایی که امام علی قطعی جنگ کرده ایستاده است، برای من مثال گیریم فرق نداره کدام بکنه با خیلی چیز ماده معقول نیست. لیش نماز هم بگیریم سطر نمیمونمش بکنم، مثال بگیریم ده. اگر جلانی ما را نگاه کنه میگم نکه سطر، مثال هم تاری محکم نکه، ما ایره ریال نمیگم. رمول طبعا ستیلی توجیکی تا پوش هم چیزی که میفورد. اگر دیلی ما را نگاه کنی، نه که اگر نبگم هم میکنم، ما قطعیش جنگ هم نمیکنم، نمیزنم شم یگون چی هم نمیکنم. پروست اگر دیلی ما را نگاه کنم ما دم رمول توجیکی را ببنده بگردم. میشون نه که اگر بگه که نه ما سطر میکنم کدام بگیرم، ما یگون پروتیفش هم نیستم، من ریال نمیگم. نه که اما وقتی میویه همون چیزی ملت قطعی جنگ جنجال میکنه، این واقعا خیلی بگم یک من هم یک تاجیکستانی من نمیخوام که با همون چیزای ملت امام علی رحمان ببروی هم خیلی بگم باینمی طرز بجنگه و بگم قرار قبول کنه برای یک ایمیج انسان. ما ایرا یک ایمیج قبول دارم، یک ایمیجی دختر است.
чем аз амо дискотека ҳами хубтар аст. Чеме ки ну дар дурун дискотека оно я ташада шав дар тикток ай пешин буромадамон такшом инами шиштас намедонам як гапои гап зада истодааст ки ман бовар кунен ҳами порнофилм асту халос. Духтари тоҷик як турсик пӯшидагӣ инами болош да қара калтачаи дига пӯшидагӣ як турсик пӯшидагӣ. Мо оилаи савримением. Чи ба ин чизо запрет нест? Пас Эмомалӣ Раҳмон и дар миллияти ту туғрӣ мегирад. Ту даво аз миллият дорӣ ку. Даво ки аз миллият кунӣ, пас биёй ёрам ба миллият даъват кунем. Пас биёй ёрам ҷарима кунем барои хеле калтапӯшиву барои юбкапӯшиву барои намоён додани шикаму почошон. Пас биё мо да миллият даъват дорем ку. Даво аз миллият мекунем ку. Пас биёй ёшам ба миллият даъват кунем. Чи ба ёра мо ба миллият даъват намекунем, сатрпӯша ба миллият даъват мекунем. Чи ба мо зидди як сатр мепӯшидагӣ меҷангем, зидди ки тамоми ҷош намоён аст, шиштагӣ бовар кунен ӯ гапое ки ӯ задастае ӯ гудакай. Ӯ гапое ки ӯ зада истодааст, медонед чанд қадар аст? Қариб намедонам 1000 нафар зиёд бинанда дорад. Шиштагӣ прямой 1000 нафар зиёд бинанда шиштагӣ. Ҳамаш бо бачаҳои тоҷика. Ана хубут кард, ана зуруд гуфт. Ана иша гуфтестай ма дар даҳанат фалон мекунам, фалони ма дар даҳанат мемонам, ина итари мекунам, ана ту ита мекунӣ, ана ту ута мекунӣ. Чи ба мо ина ёша дар миллият даъват намекунем? Ё ай миллият биромадан рафтан ку. Марҳамат ки Раҳмонов, ёшам ба миллият даъват кун. Раст ки миллӣ мехоҳӣ, биё мо куллаша миллӣ мекунем. Сатрдоршам ба миллӣ даъват мекунем, личшам ба миллӣ даъват мекунем. Мешава? Агар ки ба миллӣ даъват карданӣ, ҳарди тарафа даъват кун. На ба як тараф. И танҳо ҷанг аст ба як чиз. Ба як дин ҷанг аст. Халос. Иҷа ягон миллият нест ва аз миллият Раҳмонов ту аз замин то осмон дур ҳастӣ. Аз миллияти тоҷикӣ худи ҳами ҳукуматат аз замин то осмон дур ҳастӣ. боқӣ зинда саломат ва сарбаланд бошин ҳамватанои азизам. бори дигар барои ҳамон эфире ки таҳқиқ кардам, дашном кардам, дӯстон навиштанд, гуфтанд мо ҳамроҳи оила мебинем ва ҳозирам боз як дӯсти дигаам навишт ки ман ҳамроҳи бигем ки апам язнам шуморо тамошо мекуна, бигем яъне ки нороҳат нашавам. узри зиёд бисёр манзарат ки бигем дашном кардам ва кӯшиш мекунем ки аз ин ба баъд яъне ин чиза такрор накунам. Дигар хонатон обод боша ҳамватанои азиз. фикр назартонро бинависед зери коммент.